Hello wapendwa, karibuni sana katika duka letu liko nyuma ya benki ya NMBC barabarani kule juu huku nyuma sasa kwenye njia ya vumbi. Duka letu ndo kama hivyo kama unavyoliona. Vitu vizuri sana, vitu vya mtumba tunauza, mashine, pasi, jagi nini. Ni wewe tu unachokitaka. Karibuni sana. Hapa tuna drill kama zote kubwa na ndogo. Ni wewe tu unavyotaka wewe kwa bei nafuu kabisa. Kuna rota pale kwa wale ambao wale wanaotengeneza milango nini, mashine za kuchomelea, za kukata tiles, drill za kuchaji, za umeme. Karibuni sana. Mashine za kuchomelea kubwa na ndogo, toolbox tupu yenye spana. Ni wewe tu mpendwa, karibu sana. Kama unavyoona tuna vitu vingi vidogo vidogo. Vipya viko vichache sana, vya mtumba tunavyo vingi, vikombe vya chai, frampeni ya umeme yenye kwa kutumia ambayo ni ya moto wa kawaida. Karibuni sana. Pasi kama unavyoona zile kule juu nzuri kabisa, kubwa na ndogo tunazo kwa bei nafuu kabisa. Pasi zote za mvuke nzuri kabisa, ni haziunguzi nguo. Kwa wanaojua vitu vya mtumba, ukiotea yani anatumia hadi mjukuu. Karibuni sana. Jagi kama unavyoona, birika. Ni wewe tu mteja wangu, karibu sana na kukaribisha. Kama unavyoona hapo, hadi tuna blender za mikono nzuri sana. Asante sana, karibu. Nje mashine za mbao hapa chini tunazo. Mashine unaitumia mara mbili, ya kukata na kuchana. Karibu sana. Kama unavyoona hizo mashine zote tatu zinafanya kazi moja. Karibu sana. Compressor kama unavyoona, kubwa na ndogo kwa bei nafuu kabisa kwa wale wa rangi ya upepo. Karibu sana. Pikipiki za watoto kwa bei nafuu. Karibu sana. Pikipiki kama unavyoona hiyo haimwangushi mtoto kirahisi kabisa, ni nzuri kabisa kwa wale wa bodi za ukutani. Karibuni sana. Viti wale wa garden, karibuni sana. Kapeti za mtumba, mazulia, karibuni sana. Mashine ya mbao, mashine za kukata majani kama unavyoona nzuri kabisa, kubwa na ndogo. Karibuni sana. Karibuni. Kama nilivyoelekeza duka letu mwanzoni, namba za simu tutawekea hapo chini. Karibuni sana. Karibuni sana. Hapo. Karibuni sana wateja wangu. Duka lipo nyuma ya NBC barabara ya kwanza, karibu kabisa na duka poa, yani linaangaliana na duka poa, karibu kabisa. Namba zetu za simu ni 0713071229, 0713071229. Karibuni sana.